بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi niya mga palanggungan sin kami kami Islam, alhamdulillah. Yan ni sab kita niyo zaman na to ini. Amoy in waktu long ta sin guru na to mulia bihayaon amoy in kabiyaksahan pagkarugan sin kita niyo. Amoy in pagyanon bunga sin pag-iman. Na manjari niya waktu ini long ta na in kami tumabit kanyo long ta mamuso sin bunga sin pag-iman aruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya aon ini kahampitan sin kita ni kataan dahil di dunya marana to pa adlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala. Di na ako magpalugay ito pala ko yung ito kalasahan wayron na ruwayang dan kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal siyadatu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فكان مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari na isab kami umatud maun pahadarat sin kamu sin pangadjian masih kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman yatud namu maun pahadarat sin kamu mga palanggungan namu haagama Islam. Jadi niya pangadjian haruman ini masih kita niyo hafal man si mahasud si mahatinggi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hafal man panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman. Ba't sabab sila ini? In anugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin rahmat kaampunan iwan karidaan dahil nga mahasud si mahatinggi. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masih kita niurid to mga tuan. Sababin alawm sin ayat ini pagpahugot di dunya iwan pagpahugot
adlaw kana. Tiyaita si mahatinggi intattap halawm hukot. Intattap nagpahuhukot. Dahil hindi halawm singgumini sa lukay nila buhi. Mara nila mangarap pahadarat si mahasut si mahatinggi amo na yung mga sila ti mataallukin atay ti mataallukin suara ti mataalluk in anggaw takbaran tujuh pakabayaan si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabihan to mga tuan, patawrun tanyo yung pangadjian na hindi. Ba't sabab, kagunahan na to, hipag-examine. Kagunahan na to, biya doktor mag-diagnose, sin sakit kimugdan, patiap-tiap tao. Dahil nga sa wagad to mga tuan, in pangadyan tanyo sin limay baydong, masikitan nyo hahuhut. As-sabatu ala kalimatit tawhid. Mahuhutin mga bariman, hakalima la ilaha illallah. Dahil hindi ha dunya, masikitan nyo pangadyan, huhut dahil hindi hababaw singgun. Mga katautay manguran, magkagunahan kita niyo hugot. Sa lugay taniyo biubusan sinallahu ta'ala kabuhi dunya. Pagpahugot sinatay, pagpahugot sin kabtangan, pagpahugot sin pito anggaw takbaran, tumaallok into nasabot yadto. Humarap pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala sa lugay buhi yari hababaw singung. Sebab kayo na mga tuan, injaman hamasa na to yun inakawidda iban sinjaman nakauna. Timao din ingat sintao. Kambil au napagtawaron scientist. Bihay nilago-lago, makapagbisarain niya tuhakan layo, iwanakan su. Makapasuok sim malayo, ingat sintao. Sa tuwanin ingat sintao yan, aung puunan niya, aw nagpaingat kaniya. Sumakawa tayo mangug. Misan pabiyadinin ingat niya. Bang wala timaallo kiningat niya. Maun pakabayaan sin nagpapanjari kaniya, lupa siningat yan. Tayo mangud na mga pag-arama. Magkagunahan kita niyo tumaalok pakabayaan sin Tuhan. Di tumaalok pakabayaan sin Tuhan, bang bukon mahugot. In pangatayan. Bang bukon mahugot ing hilalaungan tudyo pakabayaan si mahasut si mahating. Sabab mataw ni maingat magkapandayan na hilalaun. Ang pangkabtangan na kalima, pagkabtangan na panawid, hambuok datang tayo. Dahil nga sa wabiyad to, nagparain Tuhan kanabihan iwan karasulan. Mamayta hataw. Maghindo hataw. Sin subay tuod. Intaallukan sin atay sin tao. Di tumaalluk pakabayaan sin tao. Subay intaallukan sin atay sin tao. Panagpapanjari hatao.
supaya siya ri imibog singkita ni hatao. Supaya siya ri imibog simpya ibog sintao. Sabab di makaibog. Makaibog amin beta sintuhan. Nari kita niyo imibog bang bukun mahukutin natay. Di na kita niyo imibog bang way kita sinatay. Di na kita niyo sabi mibog bang way roon doon in atay timaalok pakabayaan si mahasot si mahati. Harap pakabayaan sintawre nga sa babian, in kaya ibukan sing kita ni madya na habiyaon, piya kita sinta upataw. Aun dito kakitaan patta aturon lilingon marayaw. Haunu bahayaon, biyadim bahayaon, pilasin bahayaon. Inyad tutuan bang pamakun bisara out of topic. Impiyag bisarahan na to, pataallukun sintuhan. Palingkat karayaan niya. Hari pa kau tumaalluk, halingkat, pialingkat sintaw, amin taginangan. Pataalluk ka na amuna, inatay mo, pa nagpapanjari. Dahil nga sababian mga tuhan, Inallahu ta'ala nagpara nabi iwan rasul maghindo kato. Inhindo kato muna. Imbeta kato muna. Bukun hipapaingat hatao impagkahinatao. Sa ini papaingat kato muna parsugpatan sin ipon iwan tagipon. Silatun bainal abdi wa rabbi. Parsugpatan hantara sin ipon. Hantara sin Tuhan iban sin piapanjarinya. Manusia. Papahinduan kanabihan iban karasulan. Subay niya kaingatan muna hakatan ingat. Muna ingatun niya Allah subhanahu wa ta'ala. Uni ni paingat kaniya mana hubbullah lil insan. Malasain Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya. Hari pa kita lumasa hapag kahita. Sabab bang kita lima sa hapag kahita wala takiingatan inla sa sintuhan kato. Nabiya na simpagla sa biyaw. Naglala sa intaw katanta sa lasa pabayaran. Wala duunin lasa kabayaan sintuhan tumba sa nadlaw ka na. Impaghulaan niya suwa. Amin piya nga subuhadis. Nang kataod piya nga suwi. Pangasubo sin Allah Ta'ala hadlaw ka na. Aynal mutahabbu na bidalali. Hauno na parman sintuan. Bukunin pangasubo niya din niya kaingatan. Sa ipagbansag niya yung mga ipon niya naglasa hababaw singgumi. Way piyong. Sa naglasa sila. Karna miyakad sila haraakan sintuan. Paglasa pag-ibada. Hauno na parman sintuhan. Alyaw mahadlaw ini. Bukun adlaw dunya. Adlaw susungun. Inadlaw susungun. Way nakawasan na to. Wal amru yawma idin lillah. Intag kawasahan adlaw yan. Kawasarakuman isa-isa sila Allah subhanahu wa ta'ala. Nahauno na yung naglasa. Miyagad kabayaan sin Allah ta'ala. Hauno na yung paglasa piya tubo sing kanabihan iwan karasulan. Positive atau negatif.
Pangasubo sa turir. Hipangasubo na to hamasain. Hauno na kita niyo. Hauno kita niyo nakalamod. Paglasa kabayaan sintuhan. Atawa paglasa kabayaan na to. Nawang paglasa kabayaan na to, magsusungin pagambulda. Magsusungin pagastol. Magsusungin pagdukal. Sabab hangkan mo siya liya sa aun na naglalasa kamuhaon, pabangway na tuwan. Biyadiin na yan. Ampay na Allah Ta'ala ri kawayhan. At turayan tayo mangud na mo. Na. Dahil nga sa babyad doon, yung mga sila mahugot hal inatay nila, mahugot in anggaw takbaran nila. Imanok pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sila hing kaulungan sin Allah ta'ala riya dunya. Hubbullah, lasa sin Tuhan, haipon niya. Naing kita niyo biyaw naglasa sadya, ing kita niyo tawiwan taong. Ampay nagpapanjari ka to tanyo biya dagbut din na to kaingatan biya din na hipapaingat ka to muna singka na biya liwan karasulan malasain Tuhan ka to. Indo miwanadlaw siyo yan. Magkagunahan kita niyo room, magkagunahan kita niyo adlaw. Magkagunahan kita niyo hangin. Magkaunahan kita niyo singkatan, kakayaan, katutumbu-tumbuhan naming kabayaan. Yan ugara kato taniw sin Allah Ta'ala. Way kita niyo piyabayad. Hangin, way ra kita niyo piyabayad. Ulan, way ra kita niyo piyabayad. Dagat, way ra. Kataan tanyon, way bayad. Libre kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umin hatin yan. Alamat kalasahan kita niyo sin Allah Ta'ala. Tayo mo. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kahugot la ilaha illallah. Bangsa dahil paglasa sinumat Islam hamasata ini. Way piyabayaran. Yaun sila paglasa. Halaw man sin la ilaha illallah. Aun napi iban sin isbat. Napakay nila ayat palman sin Tuhan. Wa nunazzilu minal Qur'an. Ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Tayo mangub na mo. Magpaulong kita niyo patuhan, bukon magpaulong pataw. Di kagunahan magpaulong pataw. Sa kawa, magpaulong kita niyo patuhan. Sabab siya na may maulong ka to, nakita niyo yung magpaulong. Na yung pangasubo, hisiyo yung kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagka siya manamita, malasa siya piyapanjarin niya. Mga Tuhan, sumabot kami ang bukayat. Palman sin Allah Ta'ala, suratu Al-Imran. Palman si mahatut si mahatinggi, inna Allah. Sa unal tud, in Allah Ta'ala siyara isa-isa niyara tunggal dahil nga sa galing kagunahan na tubiyahon panawhid na uno siya inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Pini sin Allah Ta'ala kalasahan niya hinda siyo mutawakkilin amim mga sila nangandul pa Tuhan. Wala nangandul pa tao. Wala misan nangandul pa baran niya.
Way nangandul mi sa nasin niya. Sebab malasa siya sin niya. Na sin niya malasa kaniya. Narima kawaita. Sa amin siya malasa. Ako lang nasin ko ini. Malasa ako habulawan ko ini. Malasa ako panyap ko ini. Na nasabot mo yan. Nakawaita na kayo mo. Malasa isab siya kayo mo. Naway. Insin liya sa mo. Nakawaita kayo mo malasa kayo mo. Imbulawan mo na may takay mo. Wala nakayan kayo mo, malasa kayo mo, magyanag na kayo, malasa ako abulawan ko ini. Allah subhanahu wa ta'ala, wala pa kaw nakababaita, malasa kaw kanya, iunahan na kaw, malasa siya haipon niya. Piyaw na yung alamat kata. Tayo mangod na mo. Magkaunahan kita niyong hugot, mangandul patuhan. Nupawidu amrana ilallah. Hitukbal na to yung pakaradyaan na to, paatulan kabayaan sintuhan. Ayaw na to itukbal paingat taniyo. Mataod na maingat kerapatan. Ayaw taniyo itukbal paalta na to, mataod na taraalta kerapatan. Ayaw tanyo itukbal pakusog tanyo. Mataod na makusog yarapatan. Sa maun nakita nyo. Pagkaon deta sintuan ini ang kalasan ko ay ipon ko. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Kalasahan ko yung mga ipon ko usog ibang babae. Nangandul ka ako. Piangandul nila natay nila marika ako. Piangandul nila yung hilalaungan nila marika. Piangandul nila yung pitong gauta nila marika. Sila yan yung kalasan. Magkahunahan kita ni Wiyad itong mga tuwan. Naglalasento katantan. Sa lasa pabayaran. Di makakawusin tao mamayad. Mamayad lasa. Dahil nga sa babiyan, di man siya makakawus mamayad lasa. Mamus. Bangway na kabusan mangayo, bangway na makabusan ibang pangayon na nalihot pabukon lilihutan. At turayan mga tuhan. Yan ito'y nambukayat. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Kalasahan sinallahu ta'ala inipon niya. Sali-sali kata, nansam ibang bukunan sa itom puti. Pabila sila nangandun, tiukbal nila yung pakaradyaan nila manahot maslag. Harap patuhan, hinang nila yung sabab kabayaan sintuhan. Sila yan yung kanunungan, kalasahan, si Mahasud, si Mahasud. Ulak na ka. Bangkaw liya sa nasintuhan, ulak na ka. Maita, harap mo na yung pagkataasan. Way na makatayang babaw kayo mo. Hari kau magtakabur. Hari kau mangigil wa mangjang kiway makatayang babaw kayo mo sa babiangkat kau si Mahatut si Mahating. Hasabab sindua parakala yan kayo mo. Uno yan. Amanu. Sifat siya rayaw-rayaw. Ni'matun azima wa ni'matun kabira. Ni'mat sa lagu-lagu. Yan ughara sinallahu subhanahu wa ta'ala paipon niya. Amo na in kialasahan siya. Nagpamahalayakin Tuhan mo, nagpara siya Nabi Iwan Rasul mamayta kay mo. Kalasahan nin ipon na pag-ubusin ikaw rin mo misantay maunin lasayan. Pangatudtan nyo, inaltad akula singin. Oo. Sa kawaktuan, bang wala dun. Hinlasa pa Allah subhanahu wa ta'ala aturan yun yung pagiluhala amasan na ito yun.
simbukun paghilwalaan. Hipagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang timauding kay mo ipangdihin, hipanarang. Ito yan. Na imbiyeta sin Allah ta'ala, isiyo sin aundua ini. Patay mbawawun siya sin Allah ta'ala. Daing hakatan, hataas siya. Maita, pasalansin kalima la ilaha illallah. Harap niya pagkatasan. Manay mbabawi siya rin hakatan, bukun pag-abu, bukun pagtakabung. Bukun siya nagangkat simbaran niya. Sakawa, hasabab kalasahan siya si mahasut si mahatinggi. Tiwila kaniya sa taud-taud daya. Inna Allah kana bil mu'minina rahima. Sa bunal tu di mahasut si mahatinggi. Ingkaunan niya. Kalasahan niya mga barima. Usugi bandaray. Hansa mi bambukun. Sahabat akalay mga bukunan sa mlong na mari kita ni bukun kaulungan sin Tuhan. Ba't dari kita mangiuso? Allah Tuhan. Ada kalamu pa'y mangiuso. Ingkialasahan sin Tuhan. Maita, ada kala sila yung kugdan yung pagtagipon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung marayusog, ada kala na hinang sabab, yung kahansam niya. Wala siya nakapag-ibadat marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Dahil nga sabab yad mga tuwan. Alupon na itong insulat ini. Ini katluan ka dyan. Hanggat to sang puta gupat suray na laom niya. Ini tuan. Yari rin di in karayawan. Yari rin di in katan hipagdurun niya mo, hipag-aakhirat mo ini. Nah, hambuok amunin ayat sabutan niyo. Gaitan kita nung si mahatinggi aun kalasahan niya. Sa taud-taud ayat biyaita, Inna Allah yuhibbul mutawakkil. Wala nangandul pataw, wala nangandul pasin, wala nangandul pakawasa, wala nangandul patindog, unim piyangandulan. Harap pamahasut si mahati. Yung problema rin, maingat mangandul. Bukon problema mga tuhan, alupon mo, basahin sulat mo. Basahin sulat sintuhan maun kay mo. Bukon yung basahon mo, sulat sintao maun kay mo, hasignal hinang sintao. Amo yung signal original yung basahan. Ay, ini misan natutuhog. Bang bati pentengan niya tumagiktik basahon. Sinuelon da maka niya, pagbasa niya, nagsukot sinutang. Ampay ni bang mubiyasa. Wairon nagmainus. Di mana pingkarayawan mo. Sabab, imbiyas sa muhamuk huruf dunay ni, aun kay mutuan ang po karayawan. Nah, amin inibiyasa mo, nanukot kay mo sa kalilawong, rung tumbok. Kiublaan na kao. Bayari lang ng 2 milyon utang mo. Kaya kali na rong nagtumbok, kaya tumbok mo kay mo. Na. Tay bangod na mo. Unong pembeta sinawlahu ta'ala kalasahan niya. Amod tiningatun na to. Hisyong kialasahan sin Tuhan. Wallahu. Tuhan dah. Dahil nga sabab yan, bang aun lima sakay mo, bukun Tuhan, bukun siya priority. Yung priority, lasasin Tuhan. Bukun siya second priority, bukun. Pukis priority, hulihan sinulihan priority. Sayin Allah Ta'ala, amotin umbol hambuok.
Na, uno yan. Wallahu yuhibbus sabirin. Kalasahan sinallahu ta'ala yung mga tao masabar. Kaya sabaran nila ito para kala. Biya din ito para kala kaya sabaran nila. Al ta'dakula in kasabar. Gusira kula in kasabar. Tiya tawad law ka na. Ay mo raw kaya rin. Wallahu yuhibbu sabirin. Kalasahan sinallahu ta'ala yung mga tao nagsasabar. Nanistap yung pagsabar nila. Natutug sabar. Bati nagsasabar. Nabiya din yung pagsabar nila yan. Tiyatasan nila indaakan sinallahu ta'ala. Why complain? Di magyamay ta ini. Insarap sin sambaha, insarap sin magtugas ha lapitad law. May tayo ni mamagsambaha yang kita subuha kunin. Sabab tiyanto nila indaakan sin Tuhan. Amuya unin marayaw. Misanin baita sin, baita nagjakaw na ini. Lisag tulong na sin lapitad law, magdihil sin. Hangpu ngayon, di matugin tao sinang karoon. Pahala sadya sin salatul fajr. Bukun papado, amin sunnat sadya. Hari pahikatin dugin sambahayang subuh, amin sunnat doang karakaat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Marayaw ring sin dunya ini, iwan sinalaw niya. Nabangi pangasubo, haun na yung karayawan niya. Bangyan bukun tuan, mahukutin atay. Ti mataalukin atay, waisan magkahakad simbay tayo. Sarabyak sa sila, singkada naman. Kana naman, kita sim mata. Kana naman, diungog sintainga. Kana naman, hasimud. Biyak sa sila agad tindakbos. Dahil nga sababyan, bariman. Wayron pag time lock, di way. Baitan na dyaw, tuwan kung magbati ako, bang maabutin time, kabayaan mo. Uwos na, nakabati na siya. Ampay nagbutang bihay ni, tingog mutol, di na makabati. Tingog kapal, di na makabati. Iwan misan na rin, hug kapal lang ni nagkatingog. Ay nakaw magbutang ko na ini sa mangarap na kautuhan ko. Magbati ako hawak to kabayaan. Uwos na, makabati na kaw. Wayro magbati kay mo siya, nakabati na kaw. Sabab, ang koneksyon sinatay mo. Ang koneksyon sin kabtangan mo. Ang koneksyon sin hiwal mo. Pag-abot sin time yaon, ubo sin parakada. Bihan tuan. Sabab, janji sin Allah Ta'ala bariman, di niya pahunitan. Ma ja'ala alaykum fid dini min haraj. Wayrunin Allah Ta'ala nagpapanjari. Haraakan niya, iwan haliangan niya, tungod paara mapiag-ara mantan ni in aun kahunitan, kaluhay katan. Yan, langgong na muha akong Islam. Dahil nga sabab yan, magsama-sama kita niyo maun pakabayaan sintuan adun hanim maluhay. Amo yan yung kugdan. Ayaw na to, pataallo ko ni natay na to, papatta piya kita sintaw. Patta lang na masarap, patta lang na maluhay, patta lang na malingkat, sa amoy patta piya kita sinallahu ta'ala. Magkagunahan kita niyo sa sakatan dahil habay, harap pa kubul. Dahil nga kubul, harap pa mahsyar. Dahil nga mahsyar, patay-tayan, dahil nga tay-tayan, harap madto, magkagunahan siya tuan. Sakatan umulong. Sa sakatan kasabar. Ingat niya.
Sabali hindi akan kay mo sintuhan. Mana sing sabalan, tatas hindi akan kay mo sintuhan. Ay ikaw mag-complain. Di ka kumplinan sa babang uus na weta sintuhan amo natin marayaw. Why discussion, kaulan wahidan. Biduni munakasa. Why mga tuan. Sababin, impalda akan nito, amrun ta'abudi, amrun tawpinki. Bang deta na sintuhan, di na magkarunahan mag-discuss pinutok na to. Di na magkarunahan pa lamurun na to, ingat na to, way na. Sabab, malanok na. Bang deta na sintuhan, amunad to. Law mo, di ko yun ingaton ko na in hikmat. Kaingatan mo yung bandi, bang daakan na sintuhan. Kaya ikarayaw na kato. Nah, sabali. Tatasing katanda akan sintuhan. Bang inda akan niya nagtitindog-tindog kau. Hangkajam. Nah, biya ita sintuhan. Bang muri ka kau sa nagtitindog lingkod kau. Sallu ka iman. Sa bahayang kamu nagtitindog. Hinda siyo, amin makusog pembarang. Hangkan na, salo kayo makusog, pag-ibadat ko. Pailam tastati, bang muri kakausalid nagtitindog, lingkod. Dayaw para sa akin, lingkod ko yan. Kaya kau kamanjaling. Dayaw sim posisyon mo. Di mo kakausalin biyan, lingkod kau rasdas. Bang di nagkukulang, dayaw para sa akin. Sa kiyaunita ng tao. Sinyad tunamay ta kanila in Allah Ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Ing kawayaan sintuhan kahati. Nawang mo iya gading kasabar si manyang nakaw. May ta awon tatawangan kay mo sintuhan. Janji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In nangandul kaniya, in nagsabar kaniya, awon tatawangan. Sa maus kita nin, kawayan na to, magtuy bihawon, pakaryaw tuwan naman. Ayaw. Hinangana sadya yung pihinang kayo mo, bang pasabalan sabali. Tatasi, hindi akan, ay ikaw mag-complain, di mo makaya nagtitindog lingkod, di makaya naglilingkod, das-das, di makaya sindas-das, nagkukulang. Amad ting kasabal harakan. Hingan niya yadto ni'matun azima fi hayatika. Ni'mat mulia. Ni'mat sa rayaw-rayaw, sa lukay mo buhi. Dahil nga sabi at turit, tumaalok kinatay mo pasin. Di mo ipagganti sin insulga. Maita. Aun pa man sin mahasot si mahatinggi. Pajunjungan. Iban pa umat niya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baita imbaran mo, iban sin umat mo. Marayawin dunya sa lawin dayaw sinadlaw ka na. Ay ikaw hindi mo. Mengkan, way pakaibo ka na amasa nila. Way silpon nila. Way rakula. Way sibi-sibi. Way magbihan. Patak. Way. Ang pengkitan yun, niridama matindi, matyano karakato sintuhan, wala ta napakay pagtag-ipon kaniya. Napakay ta pabukon kabayaan niya. At turayan tayo mamug. Na kalasahan kau sintuhan mo. Upama kung sundalo. Sundalo. Special forces. Ingkasaba. Kaya mo na yung karayawan katantaan. Yan ugara sin Allah Ta'ala. Baita sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiu-siu magsabar.
Hisiusim makatatas. Harakan kanya sintuhan. Iagad ng kabayaan sin Allah Ta'ala. Sabbarallahu alaih. Tawangan siya sintuhan nakasabal niya. Na, wala pa kau himinang. Way kasabar mo, nalag na kau magtatabang kay mo. Na, wag kau nakabak, laulun day magtatabang kay mo yan. Ampay na Allah Ta'ala. Uno. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Aturayan Tuhan. Malupas na kau. Tayo mangod. Malupas na kita niyo, bang kita nuri magsabar ha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sabar hambu. Sabari karwa. As-sabru ala maharimillah. Aw an maharimillah. Sabali iniaram sin Tuhan iliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabali. Pagbaita kay mo ay mo atura ay kau matud. Pagbaita kay mo ay murungu ka ay kau rumungug. Pagbaita kay mo ay kau sumuok ayaw kau sumuok. Bang kau simuok ng lamukay. Ampay kamatauran beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang haram na, bang maksiat na, tangkis kau. Layo kau, anib kau. Turayan mga tuwan. Ang palain-lainin maksiat masa na to ini. Yung pagmaksiat masa na kau na, tapuk. In sugarul tapuk, bihawon tuwan, bukun tapuk. In sugarun, jagahan na bang makatug ng taulang ba, imbihawon bukun. Makabigda, makaino-ino. Dahil nga sa bang kita niyo kumawa gapi, panagpapanjari, way rihan kalingugan hamasa na tuwin. Sa gawa, yung mga tao masabar, haraakan tiyatasan niya, liangan tiyatasan niya ra, ingapin niya hisiw, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ulak na ka, wangin Tuhan na inang mukapi. Inna Allah yudapi'u anil ladina aman. Sabun na tuudin Allah ta'ala manggapi. Na hisiw yung gapian niya. Hansam, malupas na kawansam, bang ko rin magtagipon patuhan, way gapi mo. Inggapi murahan sa iwan mo. Natuntuminan sa iwan mo, magkaubusan da. Kaubusan da hansam, kaubusan da katantanya, to umawus da in Allah subhanahu wa ta'ala. Way sipat niya lihat. Siya yung tagdapo sin langit iwan lupa. Siya yung nagkukontrol sin langit iwan sin lupa. Pangadyo na sin scientist kontrolon nila yung langit iwan sin lupa. Inhangin ng katantan, di nila makontrol. Dahil nga sa babian mo, wayroon dapat insubay kita ni mo. Tumaalok pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ini kato mga tuwang. Saban, as-sabru an akdarillah. Aun pargantaan, wala na to kaingatan, ipapaingat sa jakato, ipapakahagat sa jakato, ampay ni patukudayaw. Biyaon to, antiukod na to. Bukun to kurun. Kahagarun, iwaparat sayahun. Aun pargantaan. Dumatong ka tuwing kalamba, dumatong ka tuwing kasakit, dumatong ka tuwing problema, pabaranta, paahlita, pasinta, pakatan, pakaradyaan ta, ay kau mamung ligaw. Pamung kau singkabtangan marayaw. Panghindwa akaw. Ay kau umian, malas pakarayaw ako. Ako na nintaw nagkabusit-busit. Ayaw, ay kau mamung sinjado. Sabali. Yan tuan. Na yung mga tao nakasabal habi atin dagbus. Way complain niya.
Intaw yan kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tengah sabiad to mga tuwang. Patauron na to yung pagbasa na to sinini. Bang yung pagbasa niyo sinini nakamataon. Dubulon tao din pagbasa sinini. May ta amura ini makapasan niyang katutan niyo. Naubos na iningat sintao, naubos na yung pikilan sintao, rida makapahato sinula. Dahil nga sa gadto, bang pag-aakaman na, di naman jari manood so din pikilan na to. Harap mampay, ubos na ini. Jukup na ini. Dahil nga sa babyanin ayat, وَنُنَجِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ini halaw ini. Uno, shifa. Makapauli. Pula-pula mo makapauli. Nainubat. Nainubat pangadyon pa si mga doktor. Dahil nga sa babian ni hadis, likulli da'in dawa. In tiap-tiap sakit, aun ubat. Bang magkugdanin ubat yaun. Iwan sin sakit niya, kiaulian. Hisin nagpauli. Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain hambuuk shifa. Na Tuhan diagnosa na yung sakit mo. Sa maming sakit dua. Maradul qalb wa maradul jasad. In jasad sintawang masakit, tawaran ambulans. Sarun doon. Nainatay mo bang nasakit. Ambulans ununin tawag mo. Ang pamalagoy sa kita atay rin sinjasad. Ang pari ka na naman sintawin sa kita atay. Ang pain sa kita jasad, mag-aluhoy mga tao. Ang parito ka mo edto, inaluhoy ko no uba. Nalong kayo na ko po hospital, pag-aluhoy na hadya ka. Ikakam-gam balong niya. Uy, anesthesia. Nahin ako magpa-usal anesthesia pag aluhoy na hadya ka. Na iyan, kulong kayo ka mag-aluhoy. Yun na may ta. Singuran ka sin syaitan. Nag-aaluhoy ka, nag-aaluhoy syaitan. Doon na ka mo nag-aluhoy. Sa uno, sa balan. Ang pakaw mamasa-masa, simbabasa, unindo kay mo, sinabi mo. Ikaw na magtawal simbaran mo. Basahon mo na yun. Na, sa babiyad to biyayta. وَنُنَجِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Hipagpauli. Buko ni pagubat. Hipagpauli. Uli na ka bang mo. Bang mo ini piyakay, uli na ka. Ubos na, kaya ulian na. Sa kawa, ikaw mag-diagnose. Ikaw magbaita. Sa babi ka makaingat. Bihan mga tuhan. Dahil nga sa babian. In la ilaha illallah. Harap pataas. Kalimatullahi hiyal uliya. Mana yung babaw rin akatan. Hajaman sin Nabi Allah Musa. Nag-abu-abuhi Fir'aun na la ilaha illallah. Indira sin Nabi Allah Musa. Iwan sin tindog niya la ilaha illallah. Nalumus. In imatuha la ilaha illallah. Aturayan tuan niya. Imbarakat sin la ilaha illallah. Bangyaon, mahugot halawang sinataytan niyo. Mahugot hasuaratan niyo. Mahugot apito ang gautabaranta niyo. Ummat na kauna. Nabi Allah Musa. Indira niya la ilaha illallah. Kiurdun na sila singkatan. Tanwi na kapako yan. Barakat. Dengan Allah Ta'ala. Kawasa sin Allah Ta'ala. Nabulak. Indagat, nasipa. Uno hindi si Musa, iwan si Miyakad kaniya, imbog niya, la ilaha illallah. Inwala Miyakad ha, la ilaha illallah, nagbuak-buak. Haunahan na ipiraw. Dahil nga sabab yaning kumuntara ha, la ilaha illallah, di niya pahukuton, makad to patindog ipiraw.
At urayan tayo mangod na mo. Nabi Allah Musa, nangayo pa Tuhan. Uno hindi sintuhan. La ilaha illallah. Amo natin piya sampay niya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo natin sin piya sampay niya tau Makkah. Imbarakat sin la ilaha illallah. Himugot man halawm sinatay nila. Himugot man hasuara nila. Himugot man ang gautabaran nila. Atura amuray hula makapin marayaw. Si Abraha, nag-abu-abu, lumuhon ng Kaaba. Ang pamakat pa kanila. Tiunaw, simbatu-batu, manok-manok pa yung nagdara. Tiunaw. Si Abraha. Nabangaon pa si Mingod ka na Abraha, mabiyadahad to. Dahil nga sabab yung mga tuwan, nag-advise ka ito tanyong hipapahugot. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya. Pahuguton na ito. Inggapian sinallahu ta'ala. Amin nagdarahay ni. Mayta, kalimatullahi hiyal ulya harap pataas. Manayang babawi. Wa kalimatul ladhina kafaru supla harap pababa. Matigalam na sila. Nahamura-murahan mga tuan. Doon yung pamagbugtan niyo. Doon kita niyo, kabayaan sinallahu ta'ala, pahuguton ta niyo. Tatap kita niyo nagpahugot sa room sa adlaw, sa baboy bihan, magtatao din problema, simbano siya yarebabaw singgumi, tiyo din maghalulay sin problema, sa imataw nagtatali, maglawag sin problema, manggihil problema, imbar iman, maghalulay sin problema, in Quran, piyanaog sinallahu ta'ala, magpauli, sin katan problema yari hababaw singgumi. Na murah-murahan mga tuan, kaya pagbarakat ka, taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, tub-tub na jarid to, asal da sa lugay taniyo biubusan pasintukan waktu, iwan biubusan pakita niyo halukal ini, iwan sa lugay taniyo, nagtutulong tiyabangi na lumanyot insya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na pengajian sing kita niyo. Pagpatumtum kato taniyo sin sa lago-lago amal mapuas daing ha mga tiugila sinsara kato tanyo amin di tanong manjari tinggalan yabot niya tungod kasabar yadto hambok daing ha mga pakaradyaan laung ta palabi sin Allah subhanahu wa ta'ala at tungod si mga kataan hinang singkitan niyo sabab doon na yan kakilahan imano siya long ta amin matatas at tungkol simpalkala piyang daakan iwan simpiyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya madawhat niya in kakukuyakan niya haadlaw gana-gana sabab impagyanon kasabar magsabar doon harakan sin Allah ta'ala damikian magsabar day sab doon hapiyang langan na bangyad to long ta na dawhat sing kita niyo inyadto tanto sadya indo magpakato kakuyahan simpangaytayan na to karna inyad to kataan hiruhal sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo dito kadlaw kada insyaallah ta'ala murah-murahan nakahampit kita niyo kataan ha duman ini ngayon si mga sila amin wala naka long ta sabo sin pengajian na to ini na yan dalong ta maukay niyo ha YouTube in mga pakaradyaan sabab ini laung ta magtuy-tuy yan kakitaan si siyo-siyo na mabaya kimita umukay sin pengajian sing kita ni Rendi ha majlisin insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doa na dya pakataan alaw man sing hula na to sampai pagwa sampai makalayo naman to pa hula Islam hula Arab yan yung mga katautay manghuraan amin masi-masi laung ta timutundan kato tanyo kataan murah-murahan in kita niyo laung ta papag unay-unayon sin Allah subhanahu wa ta'ala law kasan nangan katan dito kadlaw nga na insyaallah subhanahu wa ta'ala
ibalik ko pa guro na to muliain pakaradyaan magbalik amoy kaluon kabayan ni wisara sa talong tamakhatam sim pengajian na to pala to kadal. Murah-murahan mga kakasi, mga palanggungan namo aarama na magtulong tawang kita niyo kalugay taniyo nagtutulong tawang dunhanin tatawangan kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala kahit na magkarunahan kita niyo pagbuto sabab na pang kita niyo nabubuto yung pangatayan taniyo yung katantan yadto paluhayon kato taniyo sin Allah ta'ala lagi na magkarunahan kita niyo ipamahalaya ipanghindo in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na habiay nindagbos na pasud taniyo kaya hatod taniyo pakabaybayan sin hisiyo-siyo mabaya dumungog iwan kimita kato taniyo sin pangaddi na hinang sabab kapag tulong tawang sin kita niyo katantan na murah-murahan bangman kaya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina wahdina ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil